noma ngabe kuthiwa bebehlala bezalwa abantwana kodwa uHerod la akasebenza ngabazi ukuthi hey wabanyakazisa umbuso wabo ngoba bonakala yathi la umuntu enamandla kakhona yenyakaziseke uqinisa lamaforces akhe noma ethi ukuthi abheka ngophesa kakubi naye wabamba uHerod waqinisekisa ukuthi uyona impi naye angayaziyo kodwa uyona nosana nozelo omqoqo bathe kanje kodwa ngenxa yokuthi uyayazi impephethu lomntwana akazange asigoqa izandla wangamemezeli nje la eLSSP kwathi ayibulazi wonke ngeke mhlawumbe akutheleze la ubabuza lo bumbulo akebhoka abantwana abantu ababe8 ngoba lithi kwaba seJudiya naley'ndawo eziyakhele enzela nje ukuthi bakwenze kokhona ukuphula ukudle kokube khona akube ukuthi nje kokuqinga abantwana babafana angazi ke ngiyacabanga ukuthi ithi iBhayibheli ke lapho isipilo sabasuka kakhulu ngoba uma abantu babezele makuzalwa nje kukhona abantwana endaweni kusida lo nentombazana ngicabanga ukuthi ayekho abahebi nalo nentombazana akazange azajabula ukuthi nentombazana ngendlela isimo sabasifika khona ukuthi abantwana nje bezele bonke bengabafana sekutheka nabafika usunda mhlawumbe ukuthi bonke sebengabafile yona ngenxa yalona bafaka abantwana yasindiswa inkosi isindiswa ke uNkulunkulu ukuthi ake iphume nayo wayikhipha uNkulunkulu ngesandla sikayise uJosepha wayithwala lapha waphuma nayo kwaze kwayoba sekugcineni la sebekhona eGibhithe ngizothi ke njengalokhu kwenzekile konke lokhu kulezingane zabafana ingakho kuthe njengoba sifunda ngabeBhayibhelini bakhona nabanye abafana eBhayibhelini ungakhumbula baningi abafana ekunywa ngabeBhayibhelini baqala bese baqala ukuthi babheka lezi kodwa la esiyakhona ukuthi noma sikhona lezi eBhayibhelini sibhekene nayo nale phileni kwethu ke njengoba siphila nje sibuka general impilo kwethu ukuthi abafana ingane zabafana ebuncaneni baso kuze bese kukhuleni zisempini amen bayazi abanye omunye nje akwasikhuluma ngani kodwa omunye umuntu uyazi ukuthi zisempini le ikaba yini njengoba ngishilo ngathi enye impu wena usukuzela umntwana nje uthi uzela umntwana uNkulunkulu kusisile ngomntwana kanti uNkulunkulu inkathi esekhona umntwana ikhona nje ayikhulumile noma ihlelile uhlelo lomntwana sokwala kuNkulunkulu ngenkathi sokwala uhlelo lomntwana kuNkulunkulu nawisitha futhi lusobaba umuntu uyabulisa wena kahle kanti isithatha sesesibonile hayi sebona uHerod ukuthi hawu nangu umntwana ozokubisa kahle nangu umntwana ozokukudluza wena wazi ukuthi usahamba kahle nje kanti isithatha sesibonile so impi yabalisa ke inkulu kangaka ukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi impi yakhe ukuze iphelele ke bedeka labo nabafana yingakho nalethi kuba mophatho lohlangothi ngapha yugcwele kakhulu kodwa ligcwele kwayo abase obamama bona abesifazane bodwa kulisa nangapha futhi ngokunjalo ngoba beka abantu kodwa nakhona ngapha futhi abesifazane bodwa ngoba yini abesilisa basempini nabathwase yoshumayelo ubona kungelula ukuthi baphenduke ingoba yini basempini so noma namhlanje uthi uyahamba yoshumayelo uzobona ukuthi inkulu ababambele naye impi edangaphandle ezweni akusekho lento ethi ungabanyemula kanjani ngoba yini basempini thina basibona ungazofisa ukuxoxa ushaye ushaya umntwana osempini and ithi Joseph senzenza ababhlungu zasimbi thina ukuthi bawuhlalele abantu bomthengeke angiphephile noma sithi ungaziphephisa ngaze kwenze nemizamo yokuthi phela umlimaze ukuze usekusiphephile nibale likhande lelimini leli windi leyalikho lisha yini yimpi yale insizwe esikhona kusempini ubona phela ingasingekho yimpi yale insizwe ikhona ukhombisa sisempini akasalaka besifazane bazothi isitume bazothi everything kungani insizwe ezikuphi ezisempini okhomba ukuthi noma sikhona kodwa abantu babafana basempini impi ababhekene nayo akuyona impi ehlala namhlanje iyahlelwa kudala ukuthi kodwa thina sonke sicabanga ukuthi sibathomula kanjani wonke uyadebelayisa nalowo wakho sendlini hayi wena usahluleki uhlosi abantu baleyintombazane usiphethe kanje wenza kanje ukhuluma ngomuntu osempini uthathela umuntu ongani uyafika ukufana lethi lutho lekhaya usempini uthathela umuntu ongani
usempini akazivumelanga ukuthi abhekane nempi wadalwa kwaba usilisa ngenkathi edalwa kwaba neziphi kwaliziphi zemndeni ezali kwakudala uyabona uJosepha twasikhulumekani kwangokwenza uJosepha bese ekhulile eselangisa abantwana bakhe nabazukulu bakhe ngabafowabo uthola ukuthi inzalo kaJosepha lenzalo yabafowabo akuzwananga lento ayenza kumkhulu wethu mina noma mama bethu abayenza baba ayisabizibeyithi ngiyacabanga ukuthi isukhetha bakuqoqothela nathi ngabe khona amakhrathi namhlanje akuba kala ukuthi obaba bethu abayenza baba ayisabibeyithi bese ukuthi yimbi leyo khondo leqhuba kanayo anyone ube umndeni ngenxa yani yokuthi impi yasi but namhlanje sikhona izinto esiphile nazo bathandaleke ukuthi khona izinto so umntwana uhlakane impilo yomfana uhlale sempini futhi enokuvikela so into yimbi ishuthi impi futhi utshali uyavikela ngaleyo ndlela ke lezi zimpi zikhona asanqamuke namhlanje asazunqamuka futhi kodwa thina sibheke lokho ukuthi lempi iyawuliwa kanjani sizobatholisa abantu umthwalo ongaphezulu komqondo kanti impi nabe ngaphezulu kwabo akekho umzali ongathola impi yomntwana wakhe umfana hayo akekho umzali ongathola impi yomntwana wakhe umfana aphanthile lempi lawo iyanyulele phezulu aphanthile lempi lawo lomntana bese iyanamulela thina wathi namhlanje sikhathi umzali awusibana azasho ukuthi ungathini ngosibani azalisele nje uyathanda yini thakathana umntana usempini umzali akathanda awukwazi kwahlulela umzali ngomntwana noma umntwana senzela kabi kanjani awukwazi kwahlulela umzali ngomntwana ngoba umntwana usempini nomzali angayasiki kodwa walethwa lo wavela phezulu senzeka zonke izinto kwathiwa nako uzokhulula abantu ezonweni zabo sesikola zonke izinto babhekana nazo kwasilwa kodwa kwathiwa nako uzokhulula abantu ezonweni zabo noma bahlala abantu phakathi nesipeyika kanani nezonweni kanani kodwa khona wathi ezineni kwathiwa nako uzokhulula abantu ezonweni zabo so akumuntu osafana namhlanje aqhubeke asibambele kubukhona lethiwe ozokhulula abantu ezonweni zabo akekho umuntu oselahlala namhlanje abe nespeed ababhelele ngobukholo lethiwe ozokhulula abantu ezonweni zabo saba sibona uyakuqhubeka ekathi sikhona izinto ekathi besabehlala ngathi sike sidule nakuleli sidalungo lusuku esikabenza kuzokhulekela abafana alukho lusuku ngalenziwe kuzokhulekela abafana okwenye inkathi khona sebenza sabalaphi balejela kodwa kufike basumlilo la ashe nayekho asisha bashe bajeziswe kodwa kube ukuthi uNkulunkulu uyasiza ngoba khona indlela labe bathe khona singabonakala kakhulu ngiyacabanga ukuthi mengakhona umuntu uthatha awusuke namhlanje akhulume khona basuke bathayi mina Nkosi yami le nomntana wami kukanje asivuli into endalo kodwa ukhona wonke umuntu enomntwana ikhona angayisho noma ngabe mdala noma ngabe wenza kahle kangakanani noma ngabe wenza kahle kangakanani kodwa ungamthwesi cala umntwana womfana njengesahluleki usempini kungaphezulu kwamandla akho ubona ukuthi umbuleke esitawa sakhe kungaphezulu kwamandla wena nabo abanye benze kahle ngoba ngamantombazane ungamjezisi ungamlaka kodwa kuyadinga wenye ikhathi mhlawumbe basihlele endlini sihlangane ndawonye sithi sizola nabafana nabangakazali siyabalanda nasebezele basebencane siyabalanda nasebekhulile bekuphuphi siyabalanda siqale kabusha ukuthi abafana ukuze bengahambe wenye ikhathi umuntu uyambiza khethiwe uthosa la asondele kodwa ube wazi ukuthi uyazi imbizo lefike angenze kafike kwena uthi umbuzo sibandane athi ayi into ombuzayo ngoyichaza kudala akulimaze sombizile wambuza athatha into zakho ayenda phepha ngoba yini unjani ungumfana usempini lesi ayibaba nayo ayinqa izwe lokho libhekena kodwa iyadingakala umfana walethwayo waphezulu lithiwa salufana bathi uzokhula abantu ezimeni zabo sithi umfana njalo wena kulonyaka uqala sithi wethu senzeka sithi sebabheka sithi hayi ushaqufana la lo walethwayo sithi wasesenze kanjani izinto sithi ayikho kakhulu lana kuthi akala umfana waphezulu ngoba labo bakhona bayaziba iziphi ngendlela yabo kodwa kudinga kwaphezulu ophezulu Yesu ethi uzosindisa abantu ezimeni zabo nangempela wonke umuntu ozakuye uyafika alondele uJesu balekile yena utholakala sempini ngaphandle
empilo yakhe kuze phethe ekufundeni kwenye inkathi kube kungafanele kodwa nathi siba crucify ngenxa yokuthi asikwazanga ukubona ukuthi nathi kumele mhlawumbe sihambe siyodabuka makukuhle emehlweni enkosi namuhla besabheka ukuthi besingephumeni nathi siyasilwisane kanye nabo kwenye inkathi ngesabe lesithathe ihamba nje khona isizwe siphelele noma sifana nehamba sithi khona isizwe yosithwala kodwa ke simfulelele ukuthi ngaleso sikhathi uNkulunkulu enze ukuthi wena ube inqaba yakhe nesizwe esikuwe siyawuba inqaba yakhe naloyo mzali uyawuba uJesu uyawuba inqaba yakhe bayazalwa sekhonkiwe sebezalwe endaweni okuyiyona isitha kodwa singeke saphuphula nazo siyakula nathi njalo kodwa nathi asiqhubeni impi yabafana engeyincane neze namadoda abhenayo impi kodwa icala kakhulu impi ihlasele kufanele bese yakhele kuze bengathayi nje ukuthi wayelekile kufanelekile kanti cha basempini. Haleluya, haleluya, amen, haleluya bazalwane. Kusho njalo namhlanje lawo mazwi esekwafundile ngiyathemba ukuthi inkosi iyakwenza umehluko kulo nalo mhlawumbe sesike emakhaya noma sikuphi kodwa siqhubeke sibabeke siqonde ukuthi khona impi ekubhekene nayo ayibhekene namapharana